ponovo Aleksa spava. Idemo da pripremimo novog patuljka. Ovaj put se selimo u WC. Napolje je još mrak. Vidjeli smo se, prekinuli mamin trening. Idemo da peremo zubiće, hoćemo. Pa ćemo onda da tražimo patuljka. Može. Samo da vjeruješ, ajde vjeruj. Ima li ga? Nema. Aleksa! Šta radi to? Peca ribe, vidi. Šta je? To je odakle su ovi. Pa ne znam. Ovo su one naše ribe. Viđa li šta je uradio? Ja znam, vidi šta je. Pa došao da peca tu u WC. Šta kažeš? Prelijepo. Svaki dan je sve blesaviji, a? Da. Ima i mu pisma. A gdje mu je štap? Nema pisma, samo peca. Štap, evo. O Bože, vidimo štapa. Pa, odati je ovaj dan. Pa ne znam, sine. I zašto je mokro? Pa zašto bi u vodi? Ovo ostaje. Pa šta pići? Vidiš da je pecao ribe. O Bože. Ostavit ćemo. Šta ćemo ostaviti? Ostavit ćemo. Jel se sviđa ova šala? Da. Ajmo da perimo zubiće. Ne pećemo u dudom veću. Što? Da ponovo napuniš, jel? Da. Što? Sviđa ti se ova šala? Sve ovo. Koji? Ovo je tepsija. Tepsija? Da, sve. Pa posudica ona moja iz kuhinje. Zašto si je uzeo? Pa uzeo da u njoj sjedi. To mu je kao čamac. Zašto je uzeo nogu? Pa tako sjedi, vidiš. I onda je sapica. I peca. Eto. Šta da peremo zube u drugom WC-u, a? Šta je? Šta je? Kad je sad. Hm? Sve je sada pusti. Ne. Zas. Ajmo onda u drugi WC da peremo zubiće. Ajde. Nek ostane onda on ovako.
Upeca Ibicu. Jedem se Iba upecaje. Eto. Evo, trening je gotov, sada je 7:30 i imam sasvim dovoljno vremena da se istuširam i da napravim doručak. Evo, da vidite trajanje, mada realno je možda sat i 10 minuta, zato što me Aleksa probudio i 10 minuta je trajalo njega da spremim, da mu operem zube i da ga obučem. Inače, ovo je naša mala teretana kućna, zato što u selu nemamo teretanu, tako da smo mi kupili. Opremili smo se koliko toliko. Samo da snimim izlazak sunca. Ja, oni nešto pucaju, nešto stalno, ja ne znam šta je ovo. Prelijepo je. Eto. Sada brzinski napravimo shake. Inače, ovo je protein koji koristim. Stavljam jednu mjercu da popijem posle treninga. A pola mjerce ću staviti u ovsene za doručak. Ovo je vanila ice cream. I iskreno, možda mi je malo presladak. Dupla čokolada je mnogo bolji ukus i bolje ga kombinujem. Idemo tuširanje. Što se tiče ovsenih, pravim sa jabukom i cimetom, tako da oljuštit ćemo jednu jabuku. I na malo putera ćemo propržiti jabuke. Sad, pošto nemamo baš puno vremena, već je 8 sati, ja ću ovdje dosuti vodu, da to što prije bude gotovo. Ovako. Cimet. Sebi i Aci ću dodati još po pola mjerce proteina. Čisto malo zbog ukusa. Volim ja tebe. Šta radite? Šta radimo? Idite, mama. Javimo planete. Jeli? Evo sad ih jedimo. Šta ćemo s njima poslije? Poslije ćemo ih zatratiti za zid. Dole, na pljafu. Za divo.
Aj ne, ćemo onda to negdje da zakačimo. A koja je to planeta kod tebe? Šta je? Saturn. A izvini. Ovo su moje planete, stavljam ovdje. Evo ih, i ovo je moja planeta. Bravo, samo polako da bude lijepo. Vidi Pa kako je mama lijepo. mora da bude puni cute. Ne možem da jezam planete. Bravo, viš kako fino sječeš. Bravo. Mora da bude puni cute. Koja je vam bio ova planeta? Ne. Ta što ima to tu. Tu oluju, kao vidiš. Merkur. Nije. Ne. Je. Planeta redom, ajde, Merkur. Veneja, Mars, Jupiter. Aha. E, Hej. koji? Koliko jeste? Evo, do tebe su dvije planete. Sunce misliš, sunce i jedna planeta. Sunce i ovo ne znam. Ne. Merkur. Sunce i Merkur su do toga. A samo do tata zapeća Merkur i da. Mišlješ posle morat sad da mi kažeš koje planete imamo, da može? Zašto? Da nauči mama. Mama te nauči. Da ona zaboravila. Merkur, Veneja, Zemlja, Mars, Jupiter. Ovo je moj štap. Sad ime moj Merkur, Veneja, Zemlja, Mars, Jupiter. Ko učitelj, jel? Eto ga. Ja pjevim. Final project. Ajde da kažem koja planeta. Idemo ovako. Sunce. Ja, pusti. Evo držiš ti, držim ja pa pokazujem, dobro? Sunce. Dobro. Merkur. Veneja. Zemlja. Mars. Jupiter. Saturn. Uran. Neptun. Nisam zaboravila sam mjesec. A, pa i mjesec si stavio, predobro. Zalijepili smo ga za sunce. Baš dobro. Dobro, sad ćemo to izgleda lijepo. I kako ćeš sad to? Ovako sad izgleda lijepo. Baš dobro. Sad najteži. Samo kad se okrenu ovako me nervira. Znaš da se konta sam i trebao soba dvije strane, ali nema veze. Nema veze. Nek se okreću. I Baš dobro. to ćemo sad u usta. Ha. Gdje? Aleks, vidi. Na luster? Lijepiti ovako. Ćemo usta? Wow. I sad ćemo sad satora. Pa ništa, vidi kako je lijepo. Ali stvarno je lijepo, baš je lijepo. Još da ovo dječja soba, a ne dnevni boravak. A baš je dobro. Učimo sad planetu. Predobro. Se sviđa Aleksa? On melje vamo, gledaj. Razočarao sam se. Zašto? Pa razočarao sam se jer nisam puno pomagao. Kako? Jedino da samo sam ti mogao pomadati u secima. Šta ti sam radio? Šta misliš? Pravim telefone za sebe. Nemaš ti telefona, ima još za 10 godina. Evo jedno telefona i sad ću napraviti još dva. To je da djeca ne smiju telefone do 15. godine. Smiju. Ne, ni slučajno. Dede, sada da namestim uzjast od 4 godine. Šta si ukucao? 4 godine. Evo ću davat od stapome na 4 godine da bi Za 4 godine na naši i ovo. Tako je. I u pravu je. Šta? Da, potpuno je u pravu. Kad stavi na najviše, bude previše špicasto. Ja mu rekao da je to za uzrast preko 6 godina. A ima ovako, 2, 3, 4, 5, 6 godina. I on stavi na 4 i dovoljno ne bude previše špicasto. Skontala sam, pa bravo, pa je. ne stavit ću da bude pjensi. Pa zapamtio, vidiš, bravo. Di. Da vidim? A? Jel odlično, da vidimo? Pogledaj. Pa špica ste. Nije. Dok sam ja oprala suđe, Aleksa je napravio svoju kućicu. Sad idemo kod Aleksa u goste, hoćemo? Da. Ajde. Ajmo zajedno.
Čekaj, da zatvorim oči, jel? Da. Ajde. Moja zatvoriti, to samo prvi put do moje tuci. Evo, i Evo. bilo. Evo, otvori. Wow! Ono uzima. Da uđem. Čekaj. A ovako smo i mi pravili, samo sa dekicom. A ova tuca nema djeci, ova tuca je pjava. Imaš i jastučiće. Pa da možem da spavam. Srcem. Šta te metam? Pa baš ti je lijepo, imaš i krov. Pa da, to. To su i dastice. Imam i jedan telefon. Za tebe. Ne treba mi. I ovaj mi je viška. A ova? Tjema. Naša krema. Tjema. Za ruke, ne treba mi taman. Sad sam prala suđe, znaš kako su mi suve ruke. Aj, znaš šta još ima? Šta? Možda imam, aj nisam još donio. Šta? Nije mi još stidio. Šta sve? Zato ću staviti ovdje sve. Plus sva ta stolica će biti puna, neće da. Ovo puno. Aj nije mi još to stidio. Ta stvar. Nije ti stigo još namještaj. Da. Dobro. Aj samo mi je stidio ovo vamo ovdje. Naprimjer, Super, pa ovo, fino si ti to napravio. A šta je ovo? Šta? Ovo? To, znaš šta je to? Šta? Da ti objasnim. To bijani da ne bi, to usisava musce i to je da ne bi isjeo musce i tato ne te bube u moju tuđu. O, A to je nema- neki novi izum, jel to postoji uopšte? Ili si to ti nešto izmislio? To ne postoji. Samo sam ja uzeo tato materijale i tato ispaje to. Svaka ti čast. I to usisava musce. Da ti pokažem. To vidiš, to je jako, znači usisava 100 buba odjednom. To, a Odlično. voj staju. Bravo. Sad nađi onaj poklon broj 4, donesi ga ovdje. Jel nam vrijeme da ga otvorimo, a? Ajde, samo ga nađi, donesi ga, da vidim, a? Pa mali ti je poklončić. Da vidim. Hoćeš mi pokazati? Dobro. Šta misliš da je unutra? Mislim da je čotijac. Čokoladica neka. Nešto je vato u ini. Jel? To, kad pipaš, to osjetiš, jel? Sad će. Aj se uđi u tu, samo ne uđi. Ima mjesto za tebe. Dobro, hoćemo čekat tatu. Ne, uđi unutra. Što Samo ne uđi unutra. Što nećemo čekati? Samo ne uđi unutra. Čekaj. Samo ne uđi. Joj, evo. Ušla sam. A čekaj. Uj, šamano. Ima mjesta. Došla mi je još jedna stvar. Eto. Ali da, gdje se sedi? Tačno, može se. Ne možemo tako. Oj. Evo tate, taman. Tajo! Otvaramo broj 4. Tajo! Broj 4. O? Šta je drugo? Kaže Aleksa neka linija. Nini? Da. Lizalica. I zajca. I? Ćemo je lizati? Moramo je prvo otvoriti. Daj otvori. Ne, to je piva moja. To je moja stvar, to je će ovdje biti. Dobro. Sad se puni ova stolica. A nećeš ne pojesti? Pa posluje, tada baš odspavamo ovdje pa će pojesti. Sutra ne može navečer se je slatkiši. Sutra kad se probudi pa može prije škole malo da liže pa je vratimo pa opet kad se vratimo iz škole je malo pa prekostra pa zakostra. Šta je? Samo i ovo je stvar. Čaj, što mi uzije čaj? Pa to je stvar, to može da piješ ovdje, a to napunija se i ova stolica. Eto. Sklon to bolan smeće dole iz svoje kuće. Gledaj, Da, gledaj, nemaš papira. tako. Moja, mi nemamo
Nemamo tantu. Kako Imate nemaš? vašu kuhinju. Pogledaj kuhinju, svoj eno ti dole kante. Da. A u tanti je ovo ovakav. Da, zvakat ću ovo u tantu. Je utjažaj. Pa može se zakač na jelku, a može se i pojesti, kako god ti hoćeš. Se može i zapat za jed. Pa ajde ti probaj. Može se sad. Eto, vidiš. O, i kad se bude sad lizala Liza, samo dođeš kod jelke, uzmeš, lizneš i... Hoćeš ostaviti tako ili? Hoćeš ostaviti da bude ukras ili šta ćemo s njim? Da, taj još uvijek... A tvoj? A tvoj? Da, Da. Jeste da moj. sigurno. Da. Sigurno. Da sam makar stava moramo kod... Onda će se... To znam. Sve vidim, ovdje se... Moj najbolji. Je li slatko? Da. To je lijepo. Je lijepo? Da. Sad je već vrijeme da se ovo lampica upali. Hoćemo upaliti? Da. Ajde. Oj, pa puni nam se ovdje telefon. Evo. Tada! Upalili smo ih. Još što sniči sam. Evo. Eto nas ponovo. Sada je ideja da napravim dvogled od ovih rolni od toalet papira. Uzela sam 2 i napravit ću dvogled. I onda ću patuljka da podignem skroz gore i da on kao gleda kroz dvogled. Ovako treba da drži kao on dvogled. Sada ćemo to probati. Ja sam ovo kao nešto išarala, možda nisam ni trebala bez veze, ali rekao da ne bude čisto bijelo. Pomaga se papir. Kako ću snimiti ljudima. Uglavnom, znači cilj je da toalet papir zakačimo skroz gore. Da to bude kao da se patuljak penje i spušta tako niz toalet papir. Evo ovako, skroz dole do poda. Tako, eto ga. Eto ga. Može li, jel stoji? Može. Sljedeći je patuljak, ovako treba da stoji negdje. Pa da ne upadne jer treba da drži dvogled, ne znam kako. Ne može. Treba da gleda prema dole. Da. Onda ćemo ovako. Bravo, bravo. Ja, što je dobro. Sviđa mi se. I evo ti dvogled. Moraš mu možda poći ruke još malo. Svoja ruka, ne možemo držati dvogled nikako, već nam treba... Može ovako. Može. Predobro. Iđe ovamo s malom fali dok nema da mi. Čekaj. Na rame. Eto ga. Još što je dobro. A? Sviđa mi se. Biće dobro. Hvala što ste ostali do kraja uz ovaj video. Hvala vam što lajkujete, što komentarišete. Hvala vam što ste tu i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!